Id-ditta legali Ketkuti Kawki laqgħet il-konklużjonijiet tar-rapport investigattiv tar-regolatur tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fis-stqarrija l-avukat Jean-Philippe Ketkuti, wieħed mis-sieħba ta' din id-ditta legali, sostna li r-rapport tar-regolatur wera ċar daqs il-kristall li l-allegazzjonijiet mill-ġurnalist Franċiż tal-programm M6 kienu folots. L-avukat Ketkuti sostna li l-konklużjonijiet tar-rapport ma kinux sorpriża u rrimarka li huma qatt ma ppreżentaw klijenti b'rekord kriminali. Qal li hija gidba kbira meta waqt il-programm Franċiż ingħat li d-ditta legali Ketkuti Kawki pruvat influenza lill-uffiċjali sabiex jagħtu ċittadinanza lil persuni kriminali. Sostna wkoll li r-rapport innota li d-ditta legali Ketkuti Kawki qatt ma pruvat influenza xi ministri tal-gvern sabiex tagħti vantaġġ lil xi klijenti. Innota wkoll li r-rapport ma sab l-ebda evidenza li xi ħadd ipprova jdur mal-kriterji tal-għażla ta' min għandha tingħata ċ-ċittadinanza. L-avukat Ketkuti rrimarka wkoll li fir-rapport tar-regolatur ma hemm l-ebda indikazzjoni li d-ditta legali li sħab fiha għad tipparteċipat f'xi attività li semmiet fil-programm. Fl-aħħar nett sostna li d-ditta legali Ketkuti Kawki dejjem kienet professjonali, etika u qatt ma kisret l-ebda liġi. Ketkuti għalaq l-isqarrija billi qal li d-ditta legali qed tikkopera mal-awtoritajiet kompetenti kollha hekk kif inhu l-obbligu tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.